Bakula. May batam. Dumakindang. 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 Aghay kay mitne. Baka mapanyan ta telegram day to yan. Hello everyone. Prito pa more. Perfect, you place me. Ajay, di pang live. Ayun yung kwarto. 7-7. Good morning. Tagat ang gadget tumaktak. Hindi kita nag-gadget tumaktak guys. Ay, okay. Aray ko. Perfect. Pagpicturam kasla bagyo litan pasok ah? O sige. Ready. Isa pa. 1, 2. Isa pa. Ready. Ready. Ulit. Oh, last one. 1, 2, 3. Asawa ni Marie. Ay, Dilema Bears. What a beautiful place.
Okay naman, aliyay na ako. Ano, nagpuro tayo tayo. Hello, good morning! Sawadik ka. Beautiful. Pinapuro ka na talaga. Hindi kami naturo ko na spot na. Apa aljib na nga parang sa... Naglamingkis. Hi guys! Sada kami sa Iloba Resort, Kalinga. Yes. Semi-Baguio. Semi-Baguio. Sementeryo. Nagpinta si Jineng. Oh, nagtinda studio. Sige. Ayun kung wari kayo dur-dur ka kayo. Pagbilang ko ng 3. Prago yung okay nito. Kakalimutan na kita! Nagkape tayo. Pero hindi na ako na. MJ, tumaki mo lang. I-check tayo G Coffee. Oh. Baka lang makapanin, baka lang may ta. Site 8. Mare, ikaw man ata na yung baso. Ipakita mo G. Free nga coffee dito ya. Ay. Itsura mo ka nung Oh, Barako is real. Nag-perfect. So yan. Gawid tayon, apo nga kapagayam, katarabitab, and of course, kamungkal. Aja ini mungkal. Nagpuro dirupam neng, tudo ka man. Barako. May libre pong kape dito sa ano to yan? Na okay nam 13K nga daw sa video bakla. Hello mga sisis ko kadwami ni Kuya Mr. Abitab kini manang elang ako ha. Iba nga namin manang elang amin pina si balay na up and down mukura na kagiti dire mo kuwala. No kini na bakla je. Ato yung magbaralugan na ni opor wheels ka ban ko ana to jeep ni kay mahamang antaran ni okay na bakla. Kaya nga natagitantin ako, di-remote ko na natin. Okay na lang bakla, di galot, magamati, palayo bakla, attitude ka nga bakla, di galot. Kita mo dyan comments. Hello mga sisis.
tak 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 tigidong tak tigidong tiktok 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 katok Mama, May video aja mame. True. Allah pati siya. Sige ah. Mama, Madto. Mamamadto. Dang ay sidang inani kuti. Kinukutok. Kinukutok. Tuk gininam. Bakla. May batam. Dumakil bil mo. Yan unang sahod niya sa YouTube, inlibre na kami. Pero lapit mangit sa alam nga nakangig. Aray ko. Unang sahod niya sa YouTube, nilibre kami ni Mr. Rabitab. Ng kapeng barako. Anak ba di Jeroma na nga nakangig. Aray ko. Ilang bakla. Hinta ko. Panuga inta ko. Mama madto. Dahil di Ano yung lulo. madto? Mamadto. Mamadto kay manamay. Okay niyo. Haan mamadto, DJ. Ano, makita na ti future mo kasi yan. Aji ngay kas lang ay. Impad to na nga aggubat into nubigat ko na nakita nubigat aggubat kasi yan. Bag so. Ano may mga profile ko ata wino atin. May met atan eh kotse. Ay atin hanin na atin ng mare. Perfect na. Ay, akyat po tayo. Ayan, kita yung wait lang. Maganda naman ako.